Tabağa kenarları bu soğurunga ıtık kaya diye. Ata kotugu ıtık kaya diyen var. Onu bir hilbik kullatı var. Bu kullatı kerdiga. Күнтен көрдөһөбүт, хиттен көрдөһөбүт, онна күн курдук урабыт, билапатта. Жа, элбак, түйчак, кутуяктар, кинлер хетактеріне бихе мақтараннар, бесселлер, оны билагыт. Күндөкү көрөбүт, туу булок бутын, мағарар бутын аныгыт. Онтан билигин бола мені хеяқа көрдөрү йоғуын. Жа, кыртык олары түйөккай хаңата хук. Sebab olur, bir gün bolla bu manna bihigi atan ekspedisiyalar gitti hillerim. Malay akademiya naugina bakta hillibit. İyi ola hillelik kipatta. Manna kim nurgun paysiye hillibita, tevnasıttar hillibittar günden baran etti. On toğsıllaktı. O kenten bu tolur bu bolla kiyen kurda bakku neyin anna kelbekkin. Olihim bu higi bolla toğqas tüyoqtağın kurdurubun. Toğqas tüyoqtağın. Bu морская губка де, морская губка. Билен тур улхан болар, бу туактара фрагменттары. Урут бола маны бихи динозавр муга диретибит. Морской яшырын тугобут келин өрөпүп туак болан тагысында. Маны тутан кабан көрөң олоп доктор гутугар, булар гытыгар. Төп. Билгин бола белемнит көрдөк бүт. Белемнит боллагана тугун билагат ди. Кайдагын бу манны кийин болатчылар гынан баран бихене мантан атын. Bu bilimni tulağattıra. Kalmar kurduk ki. Vatta. Ustar onu bolla pleziyazavırlar Moskva yaşırdır şiirler. Olayım bir bastan manlıkları bular tibit. Bu manlık körötten gâhin. Tuğuk. Kayda koğuları. Bu miyel. Miyel kurduk. Olayım bollağına doska huruyok da hep. O kanitten de iti bilimnitleri bollağına tuğuktar şiirler. Плезиозаврдар, билапа тақартанатын ныпытым ди. Бу бола мааннын гене, шейный позвонок, ол ихим бола быкыра. Иннана маннык баран улаатар. Onu dinozavr ngoa улхан бар болар, диханылар гынан баран тон кини оғото да бар болун сөп, ол мааннын да гене бар болун сөп, кутургун да гене бар болун сөп. Не баны ким Астрелина Анжела, он тоғысыллақы болбута. Ол индигер бола бихека Павел Скутестем Питер палеонтологтара келехилденна хамандарына келехилден биһа ылжыттаабыттара кинилер сунтар динозаврдарын көрдү барны хеллер. Onu биһа алганы пуппут буллакытына биһа мие көрдөрөрүң диен. Onu bu стегозавр тугуна албыттара. Мие кутургун гене. Маны билагатти. Олох илдәнгә бу маны тутан кабан көрөгөт. Бар стегозавр мие беһен калды. Якутия — это потрясающее место, где можно найти практически все, что угодно. Это и динозавры, и мамонты, и морские рептилии. И очень мало людей, которые это ищут. Понятное дело, что работа со школьниками — это тяжелый труд, но это благодарный труд. И спасибо большое Прокопию Романовичу за его деятельность. Будем ждать новых находок и надеемся на совместные исследования в будущем. Şöyle bagayı molluskalar köstüktüre. Emi yürski periyot o atasısı 6-5 milyon yıl anarat tüger. 1200 milyon anarat tüger üskabet karamaydılar. Bu mandığı mi körüyor kusunda. Bu sayan bulbutun di. Erkenetten bulbutun bu bola mi rakuskalar. Olatı bola erkenige emi yürski mora bare bittiyen. Anda kasta bula, bastıkı da kasta bula. Onta kalamitlerin nere bulabıt, ol bollarına bolotistay putalak dirbet da. Ondan bola bir kartasının orabıt. Kalamitler şiddere bola ol badarannak sir. Ondan mandıktak bula bu побережье kıtıla. Onta ortotkor bollarını muara. Bir hirge ambastan tuğuk Moskoy gubkalar takkan hidderin körüp büsöp.
Но бар сергер көрдөхтак. Соқ сергер төһө хири көрдөхүн бутта. Искать под фонарем ден принцип. Тя, бардыбыт. Теманда көрөне хагат. Хеп. Умак болдун, туак болдун. Соолу көрөкүдүн сөп. Тодекка туак өрүс ол декетте сүйрүгө келер. Таагалам манна муухуги манна бир агалам баргар боллаа. Bu herge Allah halya batak bu rahatta bu ürdük transport soğuk bolar tenon bugün yollanmak gümbüt. Bu anda kanda bağır bar bulunsa. Yani bak koştum bardağına tohtarın kumkatar kuttanı herin. Дело в том, что ученые не всегда могут поехать в экспедиции, везде побывать. Поэтому они очень помогли науке. Ну и в данном случае у нас много публикаций, в которые мы включаем Прокопия Романовича как полноценного участника научных исследований мамонтовой фауны Центральной Якутии. Ну и кроме того, известны его достижения в поисках и изучении отпечатков беспозвоночных животных кембрийского периода. Его находками давно заинтересовались известные палеонтологи России, академики Розанов и Рожнов из Москвы, из палеонтологического института. Вот практически каждый год они приезжают со своими помощниками к Прокопию Романовичу, к Никите Гавриловичу и устраивают совместные экспедиции со школьниками. Школьники очень много помогают в этом деле, много интересных находок древнейших организмов они сделали. Bu var benim nitti. Gördünüz. Oğlu hata. Gördük ol mağan. İşte karangan negerin diye sederdi mağan. Bu tuğuk molluska rakivinata. Bu bilen töre higer tohta halbata kanan baran kini taastıyıbıt akaminyelas bolbut. O manı üstü tohtatak butunda bihi kini kandı körüngden biliyek bit. O yutu var bollagana. Onu bili ilanka mandı tohtar bağlar ete bırakaya pottar tohta rakivinalar. Mi molluska kirginde ma atın körüngü. Ol nukta bular ere. Tohta bili kalavin araman vitalahar ete. Yurske periyot kini. Bu tuspa hillere tügay. Bilgin baramın da körüyor bu tohta taska hillerler kayda uyuska evitler. Aha uktayız. Ya. Tabii vardı bit. Hep bolu di. Bu seriye Юрские песчаники der. Серия. Kim kolası Petr Николаевский getir алмазоносные der rullahiller. Bu конечно спечатаган оютайын көстүбет. Мен бараттан туак болар боллады. Материал болар. Hep. Bu manna üneyler atpečataktır ballar. Ne? Tühür hallanda. Bu bollagana büyüngü bulumcular bıt. Bu manna bilden törü bu manlıkta köstüyoqtaqtır ete. O günden baran bihi üçügey egzemplar bulataqtaq bıt. Kolbura bu kanlara ünneyi bilgin toş neter kakpus soq tuga istibelioga bu naha köndügüt. Papartnik yine bolunsu. Bu manlıgından
приблизительно баһарыктын сö. Билен тура кини маннык хебидда ине барта бары боллар. Олого чөй болуте. Фотограф төрен хи. Туопу ханна бары. Мерейбит. Ага. Мен проне тут. Көддөр. Сөп. Бу Новгородов сенне булла. Бу боллагана көрүңөрө болор. Отпечатага бу туактара көстөһөлдөр. Били Кембрийский тербиден булатып потайланкага. Онно май гынныр. Гынан баран деп үнәйду, карамайду, маны бахарык бут. Бу наха чөй маны бихи улла харапайдамак кына билген сырлапанга туакка пакетка хулук бут. Тымиша тут. Хирен дахар тут рукулу. Сөп. Бу боллаган ким булланы? Эрсан бул бутап бу туактара мет өйдер. Отпечатакта чөйдерин наман олок төт кайнады. Тон үчө анатар лабораторный условия бихи үчөдүк токток бут. Бу келбетигес боллаганда периттер халлалар. Келбетиен. Мары тимир өскәһене. Бу магын бул бут боллаганда ким бул бутай? Ага. Бу двухстворчата юрскай моллюска гене. Бу манны галбак болатты. Бу туспахлары чүгәй. Хөп. Так, Ирсан гене бот печатактар. Чүймәй баллар. Чүймәтик тахыр бут. Мен бу Ирсанны түһәр. Манна мие бу мие да. Никтүс. Харакмы чөдүкөр. Бу болы билем ниет. Бар бул букутти. Билем ниети билат. Билем ниетинен боллагана плезиозабыр ахырете. Ол ихин бола бихи теорияң ор буфу бастан уалтахлакы булан баран бут. Плезиозабыр билем ниеттери сир бола бихи плезиозабыры булоктак битте. Онна манна бул буттара. Так, бу боллагана темасыны хер уокпут. Бонна кадите бас. Ага, бу туго годовое көстүбөт. Олаты боллагана били кими булати уппатта. Папоротник онда папоротниктер юрскай били маманы улахаттар бихи карьерге булати бутти. Манды улахаттар. Кини боллагана ихигер годовое хуок. Ол ихин ихигер була атын кумагын кимиллен калдар тона годовое хуок болар. Олаты бола каламит эбетер туок папоротник. Онтан боллагана бу Сережа бул буттуга боллагана мас. Кинене боллагана годовойдак. Олаты бола хандык мастер үмүттерин токток бут. Бу кимди хирге боллагана годовое бихени типик кене маны кыпкыра болар бата. Бу Сережа гене түһәр мерейде. Ага. Чеп. Апартника бутта. Манна боллагана бу Тимир гене бу қаллан көңнөх олаты болланы тимире элбе хавус болун сөп. Бу Сережа тох болла. Морская губка. Ага. Губка боб көнне бу. Губка боб билеген. Оны ким барты морская звезда ким дене ата? Патрик болар ику. Патрик було канада. Патрик бул батакны бар бапут бана кода хатаны көндө хабарды. Оны ким нак балдар үсө? Губка боб Патрик онда ким бари? А? О кими? Осминог эме було канада. Барларын булатты канада. Губка боб кылага. Краб аты кими? А? Мистер Краб эме було канада. Дете гот? О, губка боб. Она киты було канада. Киты эме було канада, ха. Бу боллаганы чүй баты тахыр бут, маны боллаганы бихи мандык быхык бут, онна шлип оңорок бут, өстөне олок кип килибетесі олок красота туок музейный экспонат болар. Билер палеонтологтар быта ыйталылар, оны кинилер элбак хирге хилибуп боландар бу карада отпечатагынан тоқтуқтыра. Оттоғына туок бут, бу хирге қанда қарамайдар өскәбеттері мандык қаттыната таққан кәлер.
Ата оха юрская мора карамайдары барса манна бары битти. Ота диннана манна диннак чуяроскопка палеонтологтарын ордокторуна олок элбабы олокторун. Вот отрадно, что вот такой вот лагерь детский, такой энтузиазизм вот буквально у нас под боком находится. Ну что такое вот Хангаласский район? Там 1,5 часа на машине, и у нас уже вот началась экспедиция. Вот совместно с детьми, с Прокопием Романовичем, вот во главе с ним. Каждое лето вот у нас бывают совместные экспедиции. И именно те вот находки, что находит экспедиция вот Ильяда, которым вот руководит Прокопий Романович, что она именно доходит до науки. Это вот самое главное. Тастайбыт мас, окаменелое дерево. Бу манны тухтарыгнere годовойдырыгнere бата көстөр, бу манны эрбәтәкпетне онда чипо кладакпына улус чуй керек көстүләк булуга. Оны боллаганы Малая академия наук лабораторияга ханга бурдаванне калбит, онно баран эрбәтәкпет. Нөтүгүт. Та каламиты билагатти бу вокулду. Пурня манны булбутум гатты өдүн. Во манныгы. Onun bolлагана бу маннык тасал бак болуга, onu bolлаганы иһиги тугун көддү хатыгыт. Отпечатагы. Наха виха хугате бу манны тугас бааларын болда магын биле хайпып битти. Ол курду агаларын хәрин бу манны бастан кайтып бит. Туак улахан улаттар. Атыгытын кетин. Ana takana we kain tadma ka bun. Min kita tahu. Oğlum, bu mandık kızılları bu attan ağıptan mandı bir hik okut kayıp yaptı. Bu mandık bu okut yadık var. Hadi bir hadi akama mandık tutarlara. Ola körüm bu mandık kıhılt boğtarı bir kayıtırlatı bit. Bıdırı manna ekspedisiye ellaya da Malaya Akademiya Nuhu kıllı bit. Onu bararı sundakpına onu bir oğa manna atpeçatak bul buta. Büyüm bolla bu kıhılt tasartın bir bulanları bit. Kündügüt.
Огана ман биһиги хылбыт сорукпут, олого чуга атпычатага булуктаакпут. Биһи бири буллубут. Быһыллар маны чүйдү хулуокпутуннаада. Манна көрдүгүт ол көрүңөрө колор. Кып кыра дибе даскала хыллалар ди көрдүгүт. Бут уора пылсаата быһыла. Бу манна колус редкай. Тоодеха бу манна вулкан хеп. Вулкан тоҕо эппейт. Уонна боллагана бу туох түһэр. Пепел, күл. Бу түһэн болла бу. Дайда туго ол умайбака халбыт пылсаата. Болус интересне. Бу боллагана Ликрамир денер. Кихи болла динозавр улхамбан уон булон сеп. Булон багарар, конечно. Хеп. Ол гына бара манны кыраллар эмие олус гыналаахтар. Оата бола биһиги макрофотография ngururgu маны туохтарга, геологтарга, табастар бытыга доктор бутугар ыытыак быт. Килдер маны сибеһедде кайтан бараннар макрофотография ngurухтара уонна ханнык үүнай бу пылсаата боларын быһарыктыра. Олата боллагы юрскай кемге маннык барын görepikki хуок болуктак дибик кылдын ха чугой бу. Онда соо каллан көк токтак ди көдүгүт. Изе ханныгыра минерал инник умайбыт онда токтаабыт. Динана вулкан боллагана ким пронягалары токун лаван генин ханнабари. Бу боллагана туф денер. Бу мандык боллагана били туга. Көдүгү бу яхана тептики болар. Мандыгынан бола арахана тутуга ген эме тутталлар. Онтон бу бола бу лава гене көдүгүт бу. Ол сичуйди. Бу мандык килибетиге. Мандык бола бягатыр коллекциягатыр ылын. Эсе бар да. Ага. Бу. Уна бихи булумжулар бут. Элбен бардылар. Уна үертиллерлери сөлбәсә. С ним работают очень многие. И якутские палеонтологи, и московские, и санкт-петербургские, там, казанские. И по количеству научных статей, где Прокопий Романович выступает с автором, а иногда вот даже дети туда включаются. Но он как вот научный сотрудник именно. Вот не у каждого научного сотрудника есть столько публикаций в авторитетных научных журналах. В общем, скажу так, что это очень и вот здорово, и еще вот дети приобщаются, им с самого детства прививается любовь к родному краю. Вообще вот они очень вот много знают. Дети очень вот развиты. И то, что они выступают во всех этих конференциях, это все вот навыки, которые им вот пригодятся. Я не буду говорить, что они все вот обязательно станут палеонтологами, даже вот биологами, но вот при любой стезе это все вот пригодится, конечно. Все эти вот обширные знания, эти вот умения выступать, умение делать доклады, готовить научные работы, это все пригодится, конечно. Вообще науке повезло, что такой вот человек есть, что он организовал этот детский лагерь и много-много лет уже работает.